Ndagusuhuje wowe ukurikiranye Tsuki Films TV, uri mu Rwanda, uri muri Afrika, uri muri Aziya, wowe uri muri Europe, nawe uri muri USA. Nkwifurije ko amahoro n'imigisha by'Imana byabana nawe. Aka ni kakanya rero k'ubuzima health, aho turebera hamwe ibifitiye umumaro ubuzima bwacu bwa buri munsi n'ibitabufitiye akamaro. Umunsi ku munsi tugenda dushishikarizwa kunywa amazi. Amazi ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, ariko muri aka kanya ntabwo nje kugusobanurira akamaro k'amazi, ahubwo ngiye kugusobanurira ikintu kigendanye n'imiti n'amazi n'ibindi bitari amazi, itandukaniro ririmo hagati aho ngaho. Umunsi ku munsi usanga abantu barwara cyangwa se abantu turwara muri rusange dushishikarizwa kunywa amazi tuyanywesha imiti, ariko ugasanga hari abantu bamwe na bamwe batabikozwa. Amazi arabiha, amazi yanywesheje ikinini cyenda kugaruka, ugasanga turi gushaka impamvu zigiye zitandukanye zishobora kuba zaba igisubizo cyo kugira ngo tutanywa amazi, ariko ndagira ngo mbabwire yuko aho ngaho tuba turi kwibeshya cyane, kubera yuko amazi nicyo kinyobwa cy'ingirakamaro ku buzima bwacu kidashobora kuba cyatwangiza, mu gihe biriya binyobwa bindi twiringira biryoha bimeze gute na gute ari uburozi ku buzima bwacu. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe kunywa amazi n'imiti, no kunywa imiti n'ibindi bintu bitari amazi, ni izihe ngaruka bishobora kuba byatugeraho umunsi ku munsi. Hari ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye tuzi, ariko muri aka kanya tugiye kwifashisha ikinyobwa cya Coca. Ikinyobwa cya Coca ni Fanta ngira ngo murayizi. Abantu benshi rero twanga kunywa imiti n'amazi, tugashaka kunywa imiti n'ibindi binyobwa, amajuice agiye atandukanye, ariko ndagira ngo mbabwire yuko tubuzwa kunywa imiti n'ibindi binyobwa bitewe n'uko hari imiti idakorana n'ibindi binyobwa, nk'ibinyobwa, amata, amajuice, inzoga, amata, hari imiti izirana n'ibyo binyobwa. Ariko muri aka kanya tugiye kureba ese ubundi ni gute bizirana, bishobora kuba byatugeraho izihe ngaruka. Tugiye gufatira urugero rero kuri no Fanta ya Coca. Ese turamutse tunywesheje imiti Coca byagenda gute? Ariko mbere na mbere ndagira ngo banze usobanurire ibibi n'ibyiza bya Coca. Ndagira ngo usobanurire ese mbere na mbere ubundi Coca iyo uyinyweye bigenda bite? Iyo ukimara kunywa Fanta ya Coca, mu minota 20 isukari yo mu maraso ihita izamuka, maze umwijima ugatangira kwirwanaho, ufata iyo sukari ukayihinduramo ibinure fat byibika aho ngaho mu mubiri. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, nyuma y'iminota 45 unyweye Coca, kafeyine ivuye muri kino kinyobwa yakirwa ku rwego ruhanitse, yakirwa ku rwego ruhambaye, maze bikaba intandaro ya blood pressure rises, umuvuduko cyangwa se ukwihuta kw'amaraso. Iki cyari icya kabiri. Icya gatatu, iyo unyoye Coca ya kabiri amaraso acika intege. Buri Coca yose inywewe yongera akaga ko kugira umubyibuho ukabije, obesity, ku nshuro ya 1.6. Abanywa Coca baba bafite amahirwe angana na 20% yo kurwara indwara z'umutima. Iki cyari icya gatatu. Icya kane rero, abana iyo banywa za Coca bituma amagufa yabo yoroha cyane, ibyo bikaba byabakurizamo indwara zitandukanye mu gihe badafashe ibintu bikungahaye kuri calcium. Ibi rero ni bigaragaza yuko Coca ishobora kuba yadutera ibibazo bikomeye cyane. Ubushakashatsi bwakozwe ku baturage bo muri Amerika bwagaragaje yuko abantu bakunda kunywa Coca cyane bibatera indwara ya kanseri yo mu muhogo. Bikaba bibi kurushaho kunywesha iki kinyobwa cya Coca imiti cyangwa se amafanta muri rusange. Aha rero tugiye kwifashisha
ikinini nka paracetamol. Paracetamol ni umuti ugabanya ububabare runaka, ariko iyo ukoreshejwe n'umuntu wanyweye inzoga byangiza umwijima. Byagaragaye yuko abantu baraye banyweye inzoga bakazinduka bumva bababara umutwe, bitabaza imiti nka Hedex, Action, Flargan n'indi, ariko burya ino miti ibamo paracetamol. Rero si byiza kuyifashisha kuko byangiza umwijima. Mu gihe rero umuntu abyukanye hangover, umunaniro no kutamera neza muri rusange, cyangwa se n'ubundi bubabare nk'umutwe, anywa amazi menshi ikikiza. Ikindi nabibutsa ni uko umuntu mukuru usanzwe atemerewe kurenza amagarama 4 ya paracetamol ku munsi, mu rwego rwo gukomeza kubungabunga imikorere myiza y'umwijima. Bityo rero turinde ubuzima bwacu dufata imiti neza mu kigero gikwiye, tunayikoresha neza, twirinda kuyifashisha ibindi bintu bishobora kuba byakwangiza ubuzima bwacu, ahubwo tumenye yuko ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ari ukunywa imiti iyo ari yo yose, ubwoko ubwo ari bwo bwose, dukoresheje amazi. Kubera yuko mu gihe wakoresha ikindi kinyobwa kitari amazi, ushobora kwisanga wakoresheje ikinyobwa kizanana n'iyo miti, bikaba byakugiraho ingaruka. Urugero tugiye kureba iyi fanta, ndetse twinywesheje paracetamol, ese ni ibihe bishobora kuba byabera umubiri wacu. Kugeza muri aka kanya tugiye gufata fanta, coca, tuyinyweshe paracetamol, turebe ukuntu biri buze kugenda. Tugiye gufata ino fanta, iyi fanta coca kugira ngo turimo bayibona. Iyi coca tugiye kuyinywesha paracetamol. Mbere na mbere reba coca iyo uyisutse mu kirahure runaka uburyo bigenda. Hanyuma tugiye kunywa paracetamol yacu. Tugifata paracetamol, muri kuyibona, tugifata paracetamol tukayinywesha fanta, dore uburyo biza kugenda. Murebe uburyo biza kugenda. Irimo irabira. Mu gihe rero navuze yuko tugomba kuba umuntu usanzwe akoresha amagarama 4 mu rwego rwo kurinda imikorere y'umwijima, tugiye kureba ese mu gihe ya magarama 4 ku munsi arenze uburyo bigenda. Hari abantu bajya bibeshya ugasanga bafashe ibinini 2, ibinini 3 ngo nibyo ngo bituma mu mutwe ngo uhita ukira, cyangwa se ubundi bubabare runaka bafite bashaka kwivurisha paracetamol ngo uhita ukira, nyamara barimo bangiza ubuzima bwabo. Ese iyo unyweye imiti myinshi, by'umwihariko uyifatanya cyangwa se uyinywesha n'ibindi bintu bitari amazi, ese bigenda gute mu mubiri wacu? Murabona paracetamol fashe ibinini kize hehe? Kize muri fanta, cyangwa se mwesheje cya kinyobwa cya coca. Murebe ukuntu bihita bigenda, bihita bibira. Urimo murabibona, bihita bibira, biragenda bikabirira hehe? Bikabirira mu mubiri wacu, umwijima ukangirika. Urimo murabona ukuntu bihita bigenda, kubona uburyo bihita bigenda. Ibi rero ntabwo ari byiza mu buzima bwacu. Fanta yanyweshwa, imiti si byiza ku buzima bwacu. Murebe uburyo byabaye furo, byaretse hejuru, niko rero nabyo bigenda bikireka mu nda, umubiri wacu, impyiko zikahagorerwa, umwijima ukahagorerwa. Turinde rero ubuzima bwacu dufata imiti neza ku kigero gikwiye, tunywesha amazi meza mu rwego rwo kurinda ko ubuzima bwacu bwakwangirika. Mwakoze cyane kubana nanjye muri kino kiganiro, naho utaha mu gukomeza kurinda ubuzima bwacu, twiyitaho kugira ngo ubuzima bwacu
mbere mwiza murambe. Mwakoze cyane kubana natwe.